paparkan di akhir sesi ini. Jadi sebelum kita ke sesi yang seterusnya, kita mulakan webinar pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tajuk yang akan dikupaskan hari ini cukup penting dan sangat relevan dengan lanskap pembangunan teknologi masa kini, iaitu mengatasi halangan kawal selia bagaimana NTIS Sandbox mempercepatkan teknologi mendalam. Adakah anda mempunyai teknologi yang berpotensi besar tapi masih tercari-cari langkah seterusnya? Jangan biarkan kekangan atau halangan kawal selia melambatkan impian inovasi anda daripada menembusi pasaran. Jadi hari ini kita amat bertuah kerana bersama-sama kita di dalam platform ini ialah seseorang yang sangat berpengalaman. Bagi mengupas tajuk pagi ini dengan sukacitanya saya memperkenalkan Encik Ahmad Rizal Azwir. Beliau merupakan pengurus kanan yang kini menggalas tanggungjawab penting sebagai Ketua NTIS. Di bawah kepimpinan beliau, Program National Technology and Innovation Sandbox terus komited membantu para inovator mempercepatkan pembangunan teknologi mendalam, mengurangkan migrasi dan kekangan kawal selia serta membuka peluang keemasan untuk produk inovasi menembusi pasaran komersial dengan lebih pantas. Jadi kita amat berbesar hati kerana beliau sudi melapangkan masa untuk berkongsi ilmu, strategi serta kemudahan yang disediakan oleh program NTIS Sandbox bersama kita semua. Sebelum saya menyerahkan skrin kepada penceramah, saya ingin maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada sebarang persoalan, kemusykilan atau pandangan yang ingin diajukan kepada penceramah, anda boleh buka mic untuk terus bertanya kepada penceramah atau boleh juga terus bertanya di ruangan chat box. Saya akan bantu untuk bacakan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Encik Ahmad Rizal Azwir untuk mulakan sesi ini. Dipersilakan. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Thank you Najwa. Thank you juga kepada pihak PIK, Pusat Inovasi Kolaboratif. Assalamualaikum semua, nama saya Rizal, pengurus kanan untuk Program National Technology and Innovation Sandbox. Izinkan saya untuk share slide dulu. Semua boleh nampak ya? Okay, so bismillahirrahmanirrahim. So, a little bit background about myself sebelum kita start. So, nama saya Ahmad Rizal bin Nazwi, Prof. Dr. Dato' Dr. Datin. Perempuan semua boleh panggil saya Rizal. I'm a lead secretariat for program for a national initiative. We call basically National Technology and Innovation Sandbox, NTIS, atau dalam short form dia biasa orang cakap Sandbox Program. So basically Sandbox Program ni is a initiative spearheaded by Ministry of Science, Technology and Innovations. So Meranti ataupun nama panjang dia Malaysian Research Accelerator for Technology and Innovation adalah lead secretariat untuk program Sandbox. Kita bekerjasama dengan MTDC, MIMOS dan juga Futurize dalam meneroji program Sandbox inilah. So I'm a registered technology transfer professional RTTP, basically part of technology transfer officer sebelum ni juga berpengalaman sebagai officer yang jaga IP, technology transfer, licensing, external funding dan sebagainya lah yang berkaitan dengan research dan develop R&D, CIE, semua itulah. So I have about more than 11 years to 15 years experience dalam technology transfer, harta intelek dan juga commercialization for research and also for tech related. In fact, fun fact, saya pernah berkhidmat di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, di bawah Pusat Inovasi Kolaboratif dan juga UKM Teknologi Sdn Bhd, di mana kita orang ditugaskan untuk menjaga IP dan juga at the same time untuk bantu commercial semua produk research di UKM lah. Saya juga pernah mewakili Malaysia untuk Japan Patent Office punya training dan juga prior to joining Meranti ataupun Magic sebelum ni saya pernah bekerja dekat Platform Ventures lah, anak syarikat agensi inovasi Malaysia di mana kita juga menyokong pengkomersialan output R&D dan juga facilitate hala tuju inovasi kepada innovators. Next
So maybe can start straight away related to NTIS itu sendiri. Apakah itu sandbox program? Sandbox program, kalau kita tahu pasal, bila kita kata sandbox ni, orang cakap apa, kotak pasir, box kotak sand pasir, kan kotak pasir dia macam padang permainan semua tu. So it's a place where we allow people to play around. So kita mewujudkan persekitaran yang selamat. So macam budak kecil bila pergi padang permainan, kita dah kata okay, this is a safe area for you to play. You boleh main benda tu, and then kat situ lah, masa tu ada orang lain pula join, budak-budak kecil lain join. So dalam konsep yang lebih kurang, so we create a safe space ataupun persekitaran selamat untuk innovators, researcher, technology seekers, technology provider, regulators, government, policy makers, semua tu to be in a one place, dan kita mewujudkan apa yang kita kata uh, persekitaran yang sebenar dan terkawal, di mana kita juga memberikan apa orang kata relax regulation, peraturan yang fleksibel ataupun peraturan yang kita akan tengok jika ia melibatkan any regulatory ataupun polisi lah untuk teknologi ataupun inovasi tersebut. Bila sandbox ini diumumkan, ia diumumkan sebahagian daripada pelan penjana semula ekonomi jangka pendek ataupun dalam sekatan penjana pada Jun 2020 dan dilancarkan pada 19 Ogos 2020 pada mantan Perdana Menteri sebelum ni lah. So basically we started during COVID time, di mana kita mencari jalan macam mana kita nak bantu innovators, researcher ataupun R&D ni untuk pergi ke hadapan dalam keadaan yang sangat limited. Limited tu dari segi kita nak bergerak. Masa tu kan kita ada limit 10 km saja kita boleh pergerakan everything. So macam mana kita nak bantu teknologi ni masih boleh bergerak, masih boleh berjalan macam biasa walaupun ada that kind of limitation lah. And apa itu sandbox itu sendiri? Basically it's a program yang membolehkan penyelidik ataupun innovators or usahawan, entrepreneur to test their product and services in a live environment with relaxed regulations. And why we doing this is basically we want to expedite development of their innovations in terms of testing and validation so that it will be ready to commercialize or enter the market towards the market access. This is next adalah berkaitan starter tadbir urus NTIS. I hope you guys don't mind. I'm basically mix bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. My slide is in Malay. So in case ada participants dari luar Malaysia yang mungkin tak faham bahasa Melayu, so my presentation mostly will be in English lah. So this is basically our structure of our tadbir urus for NTIS. Paling tinggi yang kita akan report adalah di bawah Majlis Sains Negara, di bawah basically checked by our Prime Minister lah during that time. So if there are any challenges while we try to facilitate companies or innovators in our program, we try to bring it up so that we can get some support from relevant regulators, ministries, to allow our innovators ni to test their product lah. So some of the challenges yang kita perasan sepanjang kita buat program ni adalah in term of regulatory. So for example, kalau ia berkaitan dengan produk kesihatan, so kita akan bekerjasama dengan Ministry of Health, KKM, Kementerian Kesihatan lah. Kalau dia berkaitan dengan drone, for example, to fly drone sebelum ni, to get approval, it takes months to get approved for you to test your drone, to fly your drone. And through NTIS back then, masa 2020 tu, we managed to shorten it up lah daripada 2 bulan kepada 2 minggu. And hopefully, way forward, it can be less than 2 weeks. So, untuk orang yang buat teknologi drone and everything, they don't have to go the struggle, the hardship to fill up, to get approval, regulatory and everything for a few months just to test in one area. So we want to reduce the numbers of illegal testing, illegal drone flying and everything. So that's one of the way that we push in terms of regulatory lah.
So di bawah Majlis Sains Negara kita juga ada Jawatankuasa Pemandu. Basically Jawatankuasa Pemandu ni dipengerusikan oleh YB Menteri Mosti dan juga Tan Sri Datuk Sri KSN lah. And then kita turun ke bawah. So these are the level of what we try to show is that kalau kita cuba bantu and then ada kesulitan atau ada cabaran, then kita akan bawa ke atas lah untuk dapatkan further facilitation ataupun kebenaran untuk kita test yang melibatkan kementerian-kementerian tertentu ataupun yang melibatkan regulatory challenges yang tertentu lah. So our program macam saya cakap is a safe place for you to test, to allow you to test and validate your product in a live environment. So any challenges on regulatory market access. So semua benda tu adalah antara benda yang kita facilitate for our innovators. And sector focus untuk program NTIS basically kita berdasarkan 10 by 10 My STIE framework oleh Academy Academy Science Malaysia. So di bawah 10 sektor sosioekonomik kita tengok daripada sektor tenaga, kesenian, perubatan, up until alam sekitar dan biodiversity. Kita juga tengok kepada 10 pemacu teknologi. We're looking at 5G, 6G, bahan termaju, AI, blockchain, neurotech up until teknologi bioscience. And antara peranan NTIS dalam mempercepatkan pengkomersialan teknologi inovatif tempatan. So these are the 5 things that currently we're actively engaging with our potential applicants and also our current active NTIS recipients. So we do a consultation sessions. So untuk mereka yang berminat untuk memohon untuk program ni, di mana nanti kita akan bagi tahu lebih detail lah what are the things yang kita cover, what kind of facilitations ataupun ask yang applicant boleh minta lah. So we do have consultation session. We advise our potential applicants, innovators, researcher ke apa, untuk kita bagi tahu what are the things yang kita tengok. The main thing is should be tech related. And then we're also looking at technology readiness level. So for our applications, we're looking at technology readiness level TRL 6 and above. And also we have a regulatory sandbox. So for example, your technology, you feel like, oh, I've been talking to a lot of ministries and also regulators to seek on the best way to proceed with your innovations, kan? For example, if it's related dengan Ministry of Health, what kind of application form yang kena isi, siapa yang nak kena jumpa, what are the process, macam mana nak dapatkan bantuan dari segi apa, clinical trial and everything. So we work with KKM under our Health Tech Hub Sandbox, lead by Meranti. So how we assist, basically kita akan liaise dengan Mahtas, adalah unit di bawah KKM itu sendiri yang akan membantu semua inovasi dalam Malaysia akan masuk dalam satu channel. So sebelum ni antara our past experience is basically dekat dalam KKM sendiri dia tak ada unit yang betul-betul tengok bila satu inovasi baru masuk. So orang akan start bagi kat sini, yang ni bagi kat sini, yang ni bagi kat sana. So untuk innovator kita bila buat solution tu dia nak dapatkan cara yang cepat dan mudah untuk orang go apa orang kata a legal way, the right way of doing things. Dia akan makan masa kadang-kadang setahun, 2 tahun just to find the right channel. So through NTIS, we have try our best to make it easier to shorten the time. So what we managed to do is sekarang ni KKM dia dah ada satu unit di mana unit tu yang akan identify mana-mana produk ataupun teknologi yang berkaitan dengan health ataupun health tech. So akan pergi kat unit tersebut dalam KKM, dari situ yang diorang akan facilitate. Diorang akan bagi tahu berapa banyak clinical trial kena buat. Let's say ada tak hospital ataupun research hospital, university hospital yang applicant kita ni kena pasti. Kalau tak ada, then kita akan bantu. Okay, you boleh buat test dekat hospital sekian-sekian untuk berapa test patient, that kind of things in term of regulatory yang kita bantulah. So we're also doing this innovation sandbox where we allow applicant to test their product
kita juga ada dana, bantuan pendanaan, where through our funding partners, MTDC, which is also called for Sandbox Program, kita juga ada penyaluran funding kerajaan yang bersesuaian jugalah. Let's say kalau tak sesuai dengan funding di bawah program NTIS, kita akan funnel to our other partners di bawah NTIS ni untuk tengok bantuan pendanaan macam mana yang sesuai. Kita juga what we call rakan IAN, is basically rakan kerjasama untuk program Sandbox ni, di mana kita ada lebih kurang 66 rakan kerjasama. Let's say teknologi Prof Doktor berkaitan dengan agriculture. So through agriculture kita ada few partners yang kita bekerjasama lah. Felda, IOI, Sam Darby. So they are part of our partner yang akan bantu our applicant ni. Let's say dia nak buat test ke ataupun dia nak dapat feedback market ke. So these are partner yang akan fokus untuk bantu along the way dalam program NTIS ni lah, untuk teknologi tersebut dalam masa yang sama tengah go through all this testing and validation, and at the same time you understand the market demands of your product sepanjang berkaitan dengan Sandbox program. And this is a little bit about our EM partners. Bila kita sebut rakan kerjasama, is actually Innovation Acceleration Network, di mana kita fokus pada pelabur. We have partners that looking out at venture capital, CVC, private equity, and kita juga melihat kepada industry players. So kita bekerjasama dengan syarikat corporate, PKS, dan juga startup. And then kita juga ada what we call community network. We have government body, startup, researcher all together as a community to talk about the latest technology, what are the challenges, what are the latest solutions that's available in the market. And then we also have our ecosystem where we allow all these testing and validations to push to help our entrepreneur and their technology or their product. And then these are our process flow. If you are keen to apply for our program, later on these are basically the process flow lah. As you can see, it's not as straight as it looks. Of course, setiap permohonan sebagai researcher pun, bila you guys nak apply for your research dana pun, there's a lot of things that you have to do kan. So it's not an easy journey juga. We understand that, but we started as with our consultation session. Kita akan tengok semakan kelayakan, sama ada layak ke, ataupun teknologi tu within the TRL6 ke. Kita ada that requirement yang akan saya bentangkan sebentar lagi. And then once we feel like, oh, this is good technology, this is within the mandate that we're looking at, so kita akan allow potential applicant tu untuk memohon ataupun untuk apply for our program dengan masuk ke laman sesawang Sandbox lah, sandbox.gov.my. Dekat situ kita ada application form. So basically pemohon boleh isi semua details, include semua bukti-bukti lah, about their technology, about your innovations, what are your challenges, pendanaan apa yang diperlukan and everything. And then kita akan ada our pre-screening. Pre-screening, we're talking about how internally we will verify all the documentation that you guys uploaded. Dalam application form tu kita akan kena pasti semua form tu betul everything sebelum kita pergi ke evaluation process lah, proses penyaringan, di mana kita akan bagi kepada our partner di mana MTDC yang akan buat penilaian teknikal ataupun due diligence of your applications. Kita akan tengok dari segi teknologi, dari segi potential market. So MTDC akan kena pasti semua tu, is it the current market demands or solutions yang the current market is looking at lah. And then kita akan bentang di bawah jawatan kuasa kelulusan, what we call MTDC Approval Committee. Dari situ kita bentang, kalau approve pendanaan, then kita akan support dari segi pendanaan lah. So basically proses dia tak banyak, tapi the journey is quite we talk about up to 2 months for approval. So once approved, then boleh buat test dekat persekitaran sebenar lah. And let's say it's rejected, it doesn't mean it's rejected because it's not within our mandate. If it's not within our
mandate, then it's something yang kita akan funnel kepada agensi yang terlibat. So for example, let's say lah is berkaitan dengan digital. So kita akan funnel kepada MDEC yang fokus kepada digital punya innovation. Kalau dia berkaitan dengan early stage ataupun startup, then kita akan funnel kepada Cradle untuk tengok macam mana Cradle boleh bantu. So once you reach certain level of TRL, then diorang akan masuk balik kepada NTIS dan NTIS akan bantu untuk permohonan tu untuk memohon untuk our program lah. So these are the list of our partners yang kita ada setakat ni. So in total macam saya cakap kita ada, we have about 66 EM partners. But from that 66 we have about 16 sandbox, national sandbox. So kita ada partner up dengan sandbox pertanian, agriculture sandbox di mana kita work with Felda. So any teknologi yang related dengan agriculture, when they apply to our program, let's say they don't have any test bed area untuk test produk dorang, they can reach out to us, then we can introduce to our partner lah. One of it kalau is berkaitan dengan agriculture, we have Felda, IOI, Corp, kita ada Samdabi. So this partner akan identify whether this technology is suitable to test at their location. So kat Felda ni kita ada banyak Felda kan, all over Malaysia. So let's say our applicant coming all the way from Sabah Sarawak. So jangan risau, diorang tak perlu nak fly sampai ke Sabah Sarawak. Diorang boleh je pergi dekat mana-mana kawasan Felda, dekat kawasan Sabah atau Sarawak tu. So one of the reason why we partner up with this kind of partners is because kita nak memudahkan jugalah, sebab kita tahu startup ataupun researcher yang baru nak ni, budget tu tak banyak. So how we can help to maximize what we can, but at the same time without using a lot of financial ataupun spending daripada our applicant lah. So these are the approach yang kita buat lah. So we also have our sandbox robotic and automation. So robotik, zone drone dan robotik dekat Johor, kita bekerjasama dengan IIB dekat Johor. So mana-mana applicant yang nak buat test dekat berkaitan dengan drone dekat bahagian southern, then they can go to Johor lah. Of course dekat area central kat KL kita ada kat Meranti itself, di bawah area 57 kita ada sandbox drone tech. So dekat drone area 57 ni kita dah dapat approval yang telah digazetkan certain area dekat dalam Meranti ni sendiri untuk teknologi yang berkaitan drone, untuk dia buat test dekat situ tanpa perlu go through the approval dekat CAM and everything. So they can come to Meranti, they talk to our drone team, and then they cakap lah berapa ketinggian, benda ni pas test dia macam mana, ke mana, and then if it's allowed within our test bed area dekat Meranti for the drone tech, then they can just do the testing over here lah. Selain itu juga Meranti adalah one of location approved for our autonomous car punya testing lah. So any AV teknologi yang nak buat test kat Malaysia kita ada 4, dan Meranti salah satu kawasan yang kita dapat approve daripada DBKL, daripada kerajaan, untuk kita test any teknologi yang berkaitan dengan autonomous vehicle dekat Meranti for 12 km punya route. So kalau dari segi sandbox pendidikan, we work with MMU. Kalau ada teknologi yang berkaitan dengan sukan ataupun alatan sukan ataupun teknologi yang berkaitan sukan, so we work with sandbox sports tech dengan ISN untuk push our sport tech related technology lah. If there any technology yang nak buat test dekat highway, so Plus is one of our sandbox partner. So any technology yang for example detection of pothole ke damage dekat jalan raya tu, so if you want to talk to Plus, then you can reach out to us also. So dekat Sabah, area Sabah, kita kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, focusing on the digital IoT sandbox. Macam saya cakap juga, dekat Meranti juga kita ada what we call Health Tech Hub Sandbox to focus on medical related medtech. So we work with Ministry of Health. Kita juga kerjasama dengan anak syarikat CIDB, KRIM, untuk sandbox pembinaan.
For AI related, we do have our Sandbox AI where we work close with NVIDIA. And then untuk Sarawak, of course kat Sabah kita dah kerjasama on digital IoT. Dekat Sarawak, kita bekerjasama dengan beberapa agensi dekat Sarawak tu sendirilah. So dekat Sarawak kita panggil Sandbox Sarawak, Teknologi dan Inovasi Sarawak STI. So if it's related to tourism, kreatif, kita ada Tegas. It is related to apa research or university punya innovation, kita work with Startup Borneo, kita juga work with SDEC for tech related punya application daripada Sarawak. And then kita juga ada PropTech Sandbox yang berkaitan dengan teknologi tanah lah. So we work with Setia. So if you want to test your smart innovation, smart building ke apa, dekat in a building, in a hall, house, smart home ke apa, so we work with Setia ataupun SP Setia kita selalu panggil. So they allow some of our technology to test at their locations lah. And then the paling recent kita launch adalah Sandbox Biotech where we work with NIBM to focus on biotechnology and sektor pertanian bagi menjamin security makanan negara. That is basically our 16, but overall we have about 66 partners. We talk about Petronas, Maxis, AirAsia. So it's not limited only to the 16. If you need further information about our 66 partners too, you can also reach out to me later on lah. So the next slide is we're looking at the scheme pembiayaan NTIS, our funding scheme di bawah program NTIS. So this is under our RMK13. So NTIS macam saya buat introduction tadi, kita start daripada 2020 di bawah RMK12. Alhamdulillah, kerajaan quite happy with what we have achieved and supported the ecosystem. So kita dah sambung kepada RMK13. So di bawah RMK13, kita punya skim pembiayaan tu kita dah tambah baik lah. So kita identify, oh ada certain pembiayaan tu dia tak cover certain focus for in this case. Sebagai contoh, Sandbox University. So Sandbox University ni adalah skim yang baru kita introduce. Another one is Sandbox Global. So kita dah nampak our applicant ni dia dah berjaya buat sales kat Malaysia dan some of them actually making sales outside Malaysia. So Sandbox Global ni macam mana kita boleh expand and facilitate further this local technology to go beyond Malaysia kan untuk commercialization. So for example, we're going to go through one by one. If we're talking about validation sandbox ataupun sandbox pengesahan, jumlah pembiayaan, we can go up to 500,000. For Sandbox University, same amount, we go up to 500,000. Untuk Sandbox commercialization, it can go up to 4 million. Untuk Sandbox Corporate, basically Sandbox Corporate is a matching mechanism di mana let's say there's a investor interested to invest into your product or your technology up to 1 million and you can apply for our Sandbox Corporate. We can match the same amount of 1 million. So total for that project is 2 million. So for Sandbox Corporate, kita boleh go up to 2 million, meaning that total project can go up to 4 million. And then Sandbox Global, macam saya cakap tadi, kalau ada potensi untuk test and validate your product outside Malaysia to tap their market, then you can apply for our Sandbox Global lah. It can go up to 2 million ringgit. And setiap fokus untuk our scheme ni a bit different. So for example, untuk Sandbox pengesahan, dia open only for testing and validation of that current product ataupun prototype. So as for Sandbox University, kita understand sometimes university dia tak ada syarikat lagi, tak ada sedia berhad untuk apply our program. So through Sandbox University, researcher atau boleh pergi reach out dekat TTO office diorang if they want to push for their IP. So syarat wajib untuk Sandbox University ni kita kena ada IP lah untuk produk tu. For example, you have a patent of your product, you ada rakan kerjasama yang berminat untuk ambil ataupun license produk ni tapi diorang rasa macam oh we need more testing ke apa ke untuk dapatkan diorang punya keyakinan, so they can apply for Sandbox University. So
what happen with the Sandbox University punya mechanism, kita akan, let's say is approved, kita akan transfer semua duit pendanaan akan masuk ke dalam bendahari. Bendahari mungkin akan pass kepada, for example, kalau kita cakap UKM ni, UKM Teknologi ke untuk handle the account. So setiap milestone tu dia akan pay and claim punya approach lah. So it's a fully grant for University Sandbox. And then kalau sandbox commercialization, bila syarikat memohon, jika syarikat tu ada pelesenan teknologi daripada universiti ataupun universiti startup itu sendiri, so dia boleh, and then dia dah ada minat untuk ada orang dah nak beli, nak pakai produk tu, then they can apply for our commercialization sandbox. It's a hybrid funds where it involve convertible promissory note jugalah. And then kita juga for Sandbox Corporate, macam saya cakap, is a one-to-one matching, dan juga Sandbox Global. If you have IP yang kita nak guna kat Malaysia ataupun IP kita yang kita nak filekan kat luar negara, then it's something yang you can go for Sandbox Global to test your product, to allow you to commercialize your product outside Malaysia. So Tempo project, project timeline is from 12 months up until 18 months. And of course, we allow extension for any of our project based on case-to-case basis lah, requirement, and then kena mohon lah kalau perlukan extension, tak ada masalah. So apa cost yang kita cover di bawah program Sandbox itu sendiri, kita cover pendaftaran produk ataupun kos pematuhan peraturan, kita cover bahagian pelesenan teknologi. If there's any IP licensing ke apa, we do cover IP licensing punya cost. And then consultation, everything is also part of cost yang kita cover, scope yang kita cover. And then cost pengeluaran, and then if there any IP protections at the end of the product, at the end of the project tu, tiba-tiba ada IP baru yang produce pun kita boleh cover under our funding. And then any testing and validations for market acceptance activity pun kita cover di bawah cost NTIS. Dan juga some operational, for example, contract basis, alarm kaki tangan, rental, certain accommodation bila pergi meetings ke apa, that's the things yang juga kita cover di bawah kita punya scope pendanaan lah. Dan bagi sandbox pengkomersialan dan juga sandbox corporate, for example yang kita bentangkan tadi, kita ada sandbox corporate dan juga commercialization sandbox. So dia ada additional benda yang kita cover, iaitu pembelian peralatan or machinery. Let's say ada certain machine yang kena beli sebab nak commercial ataupun nak produce mass production kan. So kita cover tu, dan juga kita cover juga kos pemasaran dan promosi untuk media elektronik, media cetak. So that's additional thing yang kita cover di bawah sandbox pengkomersialan dan juga sandbox corporate. Next is basically our requirement. Untuk program Sandbox ni, keutamaan diberikan kepada warga negara Malaysia yang memiliki syarikat 51% dan juga ke atas lah in term of pegangan saham. It should be 51% and above for Malaysian shareholders for our applicant. And then syarikat luar kita alu-alukan, tapi tak layak untuk menerima pembiayaan kerajaan lah. So syarikat luar Malaysia tak boleh. So bila dia nak leverage on our funding, dia kena bekerjasama dengan our local innovators, ataupun dia kena license their teknologi, dia buka syarikat dari situ, and then barulah kita tengok requirement within that 51%, then kita boleh bantulah dari segi pendanaan yang kita bentangkan sebelum ni. And then the technology ownership perlu memiliki teknologi berkaitan. And of course, we're looking at TRL 6 and above. So kalau Doktor Datuk semua confused TRL 6 tu kat mana, so TRL 6 is basically is the alpha testing lah, di mana kita dah ada prototype, kita dah buat lab test, kita dah dapat result. Sekarang kita nak buat in an operational environment ataupun in a live environment. Untuk kita test produk kita ni, memang apa yang kita buat dalam lab scale tu
dekat live environment, result dia masih sama, tak ada yang berubah. So we are looking at that TRL 6 punya stage and above lah, up until TRL 9. And then the last one, basically kita memerlukan persekitaran sandbox. So it's a sandbox program. So if you have a sandbox test bed yang untuk buat test and validate your product, then you can apply. And if you don't have the test bed yet for your product, then you can reach out to us. We can help you to identify the right test bed within the application process ataupun sepanjang program NTIS ni lah. And then a little bit about that is NTIS. So under RMK13 ni kita dah expand, macam saya cakap, kita identify our local product ni diorang dah berjaya jual kat luar Malaysia, kat luar negara lah. So through our program what we call Global Testbed and Sandbox Alliance, kita membantu syarikat-syarikat yang dah selesai program diorang dekat program sandbox dekat dan berjaya buat sales dekat Malaysia ni. Kita nak tahu macam mana kita boleh bantu untuk diorang pergi lebih jauh. So through the what we call GTSA in short, dia basically kesinambungan program sandbox itu sendiri di bawah RMK13, di mana kita nak tengok inisiatif sandbox secara global. So what we trying to do right now, we are working together with other sandbox all over the world. So bila kita kata sandbox ni bukan kat Malaysia je ada, kat semua dunia ada, kat Singapura ada, kat Thailand ada, kat Korea pun ada diorang punya sandbox. But their sandbox is quite focused. So for example, in Korea, diorang punya autonomous punya teknologi atau sektor dah agak boom, dah agak meluas. Diorang punya smart city punya sektor dah agak meluas. And they have a test bed area untuk produk berkaitan smart city dengan autonomous dekat sana. Dekat Malaysia, kita masih dalam phase of coming out the right regulations, the right guidelines for our autonomous vehicles. So instead of our innovators, our technology provider yang kat Malaysia ni nak tunggu sampai kita punya regulation ready, sampai nak tunggu kita punya testing area tu dah ada, instead of tunggu Malaysia ready, kita pergi test dulu dekat negara yang dah sedia ada. So in this case, for example, kita cakap pasal Korea. So dia boleh test and validate their product dekat Korea based on international punya approval regulations dulu. So once dapat approve, dah validate, dah lulus, dia boleh start jual dekat negara yang accept Korea punya international approval, ataupun dia boleh jual dekat Korea tu sendiri while waiting for Malaysia to have our own guidelines. So once Malaysia dah ada guideline kita, so they just localize all these guidelines, all these policy or rules to test their product in Malaysia once. And hopefully masa dia buat test kat Malaysia tu, it won't take a lot of time, like probably less than 12 months. And then once accepted, then they can start sell their product in Malaysia. So the reason why we're doing this is that we don't want the same thing happen to our previous technology. For example, we talk about Grab kan. Grab sebelum ni kita claim My Taxi to Malaysia lah apa semua tu. Tapi sebenarnya sebabkan kita punya facilitation tu kurang, so diorang terpaksa pergi ke negara lain untuk fast pacekan diorang punya movement kat luar negara. So in this case, for example, Grab, kita cakap diorang pindah base diorang dekat Singapore. So kita dah tak boleh nak claim, kita dah tak boleh nak jaga kita punya all these bright mind ataupun innovators dekat Malaysia. So that's what we trying to do, kita nak try to sustain our local talent ni to be here, and at the same time kita bantu macam mana kita boleh move forward with their ideas and innovations. So what GTSA is looking at, basically we're focusing on the inbound and outbound lah. Bila kita cakap pasal outbound, kita allow this innovator tempatan ni untuk dapatkan akses kepada ekosistem global, ekosistem luar negara. Inbound, vice versa, opposite, kita allow innovator global untuk masuk ke Malaysia, bekerjasama dengan researcher ataupun innovator ataupun tech people dekat Malaysia ni, to see how they can work together and then test the product dekat Malaysia, and at the same time using our local talent juga. So that is our approach for inbound. So in between, what happen is basically co-innovation lah. Kita mengharapkan berlaku
co-innovation in term of research, penyelidikan, research and development, R&D, between penyelidik tempatan itu sendiri dan juga partner daripada luar negara itulah. And then what the trust strategy untuk program GTSA, we're looking at harmonization of regulatory ataupun harmonisasi kawal selia. Kita tak buat new regulations, but we leverage of the available tech related punya regulatory. So for example macam saya cakap, kat Malaysia kita tak ada lagi regulations yang dah siap untuk autonomous vehicle. So kita bawa diorang pergi negara yang dah ada that guidelines untuk autonomous vehicle. For example dekat Korea ataupun dekat China. So negara-negara yang dah ada guideline yang memang internationally accepted. So we don't have to change any rules, but we leverage on country yang dah ada that kind of facilitation. So that's what we try to use the benefit of sandbox itself. And then kita melihat pada dasar yang lebih flexible dan adaptive. So our applicant, they don't have to start from scratch. So they just use the network or the partnership that we have with other countries to test and also to expand their business lah through testing and validation at their sandbox test bed area. And at the same time talking about potential of commercialize their product or market access in that particular country. And then kita tengok pada ujian teknologi rentas padan. Of course, bila kita allow them to do their test at that country, we're talking about how we promote our local technology during the testing, work with the international partnership ataupun international expert, and to help to expedite the testing and validations dekat negara tersebut. Vice versa, benda yang sama akan berlaku kalau negara luar masuk kepada Malaysia and then diorang buat test dengan kerjasama dengan, for example, syarikat daripada Hong Kong masuk Malaysia, diorang nak test dengan teknologi daripada UKM. So these are the things yang we're looking at lah, the potential of cross research, cross testing between technologies from one country to another country lah. And then of course the last two we'll look at the piawaian pengesahan dan pematuhan bersama dan juga market access potential to commercialize their product once they completed the program. So to share some of our study and also our engagement that we've been doing. So our first phase, basically we're looking at an initiative where we can work within the ASEAN member state dulu. So dekat ASEAN kita tahu kita ada 11 termasuk the new member of Timor-Leste. So daripada 11 tu kita identify kita dah ada 7 ataupun kalau tak termasuk Malaysia kita dah ada 6 negara di bawah ASEAN country yang ada elemen sandbox dia. Malaysia antara negara yang agak ke depan sikit sebab sandbox kita bukan hanya fokus kepada fintech, kita fokus kepada sektor-sektor selain fintech juga. So kita identify juga dekat kat Brunei dia ada juga elemen teknologi 5G yang diorang tengok. Kat Singapore dia ada sandbox energy, sandbox environment and also sandbox kesihatan. Dekat Thailand pun kita kena pasti dia ada lebih daripada fintech. So dia ada decarbonize sandbox initiative dan juga diorang ada satu what they call Eastern Economic Corridor of Innovation yang looking at the regulatory sandbox. So dekat ASEAN country itself kita dah ada beberapa negara yang not only focusing on the fintech sandbox, they try to expand their sandbox initiative lah. So through these partners juga kita akan bekerjasama lah untuk teknologi-teknologi yang berkaitan yang apply through our program untuk they test and validate their product dekat negara-negara within the ASEAN country first. So what we try to do is that sekarang ni kita dalam proses untuk submit paper ASEAN Sandbox. Hopefully, insyaAllah kalau everything goes well, it's approved this year. Next year kita akan start push the ASEAN Sandbox Initiative with the ASEAN member state lah. And then apakah kelebihan GTSA untuk innovators? Dia boleh mengurangkan tempoh untuk enter the commercialization stage, market access. And then untuk regulators, we're talking about how they can improve
the old regulations, the old policy using the real life new data lah through these innovations and new technology. And for VCs and also investor, so we are opening a new dimension or a new approach where they can identify more technology for them to invest and to expedite the exiting process for our innovators lah. And then our corporate partners, they are potentially become the end user, the buyer for our local product ni lah bila kita bekerjasama juga dengan corporate entity corporate sedia ada. And then ni antara contoh pencapaian antara macam saya cakap tadi awal-awal, one of it among the early punya regulations ataupun guidelines di mana kita semenjak kita lancarkan program NTIS is berkaitan dengan produk berkaitan drone untuk penerbangan drone and everything. So kita bekerjasama dengan pihak berkuasa CAM, MCMC, JUPEM, CGSO, SIRIM. Kita nak tengok macam mana kita boleh bantu operasi penerbangan pesawat using drone technology di bawah VLOS ataupun penghubungan visual secara langsung. And then macam mana sebelum NTIS sendiri nak buat persijilan semua tu agak susah. Kita tak ada regulatory yang sesuai untuk mensijilkan pilot-pilot drone ni. And then sebelum program NTIS kita tiada garis panduan untuk kita guna teknologi UAS ni untuk pertanian for agriculture. Kita tak ada benda tu sebelum ni. Dan juga sebelum NTIS juga kita tak ada peruntukan untuk apa untuk fly drone outside BVLOS lah. Di luar perhubungan visual yang secara langsung kita tak ada that operational punya regulation ataupun guidelines. So through NTIS kita buat kita ada 3 guidelines di bawah CAM iaitu CAD 6011 CAD 6011 dan CAD 0115 di mana kita dah create this guidelines untuk kita identify macam mana kita nak mensijilkan ataupun untuk verify the drone pilot, and then how to do operational for UAS dalam in the agriculture environment or sectors. And then we have our special project for UAS for operational beyond BVLOS. So these are the things related to drones. For example, how we improve. Sebelum ni we have no guidelines, so people are doing it sort of illegally to test their product because benda-benda ni kita tak ada. So we come up with the right guidelines to allow them to use and also tanpa ada masalah di masa hadapan lah. And then for another example, we talk about kajian kes di bawah Jawatan Kawasan Sandbox untuk produk berkaitan kesihatan ataupun through our health tech hub Sandbox lah. So ever since kita launch Sandbox, kita dah terima permohonan yang agak banyak berkaitan dengan medical tech untuk Sandbox Medical. And then kita identify why don't we work with KKM untuk kita kena pasti macam mana kita boleh bantu produk-produk berkaitan medical tech ni untuk diorang buat test untuk produk diorang. And at the same time diorang boleh validate dengan KKM sendirilah sebelum diorang jual ataupun guna pakai diorang punya produk ni dekat hospital ataupun end user ataupun dekat patient ataupun pesakit lah. So dari situ KKM bekerjasama dengan kita, and then they come up with a unit what they call Malaysian Health Technology Assessment Section, MATAS. MATAS ni lah unit di bawah KKM yang akan menyokong inovasi yang pada pandangan mereka kalau inovasi ni sesuai ataupun dah bersedia, then dia akan allow this testing dekat hospital, dekat klinik yang di bawah pengendalian KKM Malaysia lah. So kita ada bengkel penyelarasan, kita juga ada buat rangka kerja Kawal Selia Kesihatan Nasional dan juga
jawatan kuasa pemandu hub untuk teknologi kesihatan. So di bawah KKM sendiri kita dah ada quite solid process for them to allow bila kita funnel teknologi yang apply for medtech related, and then kita funnel kepada KKM, we pass to KKM for further facilitation. They have already a clear flow lah for them to facilitate further. And then next, these are again on the Health Tech Hub approach. So dengan kerjasama Ministry of Health, we have worked together with 7 government hospital, Hospital Tunku Azizah, Hospital Putrajaya, Institut Kanser Negara, Hospital Bera, Hospital Rembau dekat Negeri Sembilan, Hospital Rehab dekat Ceras dan juga Hospital Spring Level. So 7 government hospital. We work also together with 2 hospital, universities of hospital, Hospital Al Sultan Abdullah UITM dan juga Medical Center lah, UMMC. Kita juga kerjasama dengan 2 hospital swasta under our Health Tech Sandbox. We work with SJMC dan juga Mahkota Medical Center di Melaka. So these are some of the sample product di bawah under Sandbox Initiative that have been tested in our partners area lah dekat hospital dan juga dah start buat commercializations. And I think that's all from me related to Sandbox dan what kind of further facilitation yang kita buat untuk membantu all this new technology, all this research, all this product kat Malaysia ni, macam mana kita boleh bantu untuk diorang pergi lebih jauh dari segi pendanaan, dari segi fasilitasi regulatory, dari segi pengembangan produk untuk enter pengkomersialan di dalam dan di luar Malaysia lah. So untuk dapatkan additional maklumat lanjut, boleh lawat kita punya lawan sesawang sandbox.gov.my, boleh email dekat tim saya ntis.enquiries@sandbox.gov.my, ataupun boleh follow our social media lah, Instagram, Facebook, kita ada juga Threads dan juga LinkedIn. Terima kasih semua. Ya, Alhamdulillah, Majlis Melaka Kejutaan. Terima kasih kepada Encik Rizal atas perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Dengan penerangan itu tadi, kini kita mempunyai pemahaman yang lebih jelas bahawa NTIS Sandbox sebagai jambatan yang menghubungkan idea menjadi realiti dan kepasaran tanpa disekat oleh kekangan kawal selia. Jadi hadirin sekalian, sebagai tanda kenang-kenangan, saya ingin menjemput semua hadirin untuk mengabadikan memori kita dalam potret digital. Jadi saya dengan rendah hati memohon Tuan Puan untuk membuka kamera sebentar dan berikan senyuman yang paling manis di skrin. Okey, jadi sebelum itu, sebab saya tengok dekat dalam chat box ni tak ada Q&A lagi. Jadi ada sesiapa tak yang ingin memberikan sebarang soalan ataupun kemusykilan ke untuk diajukan kepada penceramah kita? Boleh je tulis di Boleh? ruangan chat box. Saya nak tanya boleh? Okey, boleh teruskan. Assalamualaikum, Encik. Encik Rizal kan? Encik Rizal. Saya Dr. Fifi daripada FSK. Currently, saya punya inovasi dalam TRL 6. Jadi macam mana saya nak apply untuk join Sandbox ni? Waalaikumsalam Dr. Afifi. So kalau nak apply, boleh terus tengok kat website kita orang sandbox.gov.my. Sebelum apply tu, better click connect to us. So dia akan bawa kepada link email lah. So dia akan email kepada Sandbox punya team, my team. So dari situ kita buat dulu consultation session dulu. So masa consultation session tu boleh tunjuk semua pasal produk, pasal rakan kerjasama ke, kalau ada buat collaboration dengan industri ke, ataupun potential untuk commercialize your product ke apa, bawa semua dokumen tu, and then dari situ dia akan bagi tahulah
okay, produk ni sesuai ke tidak, apa ke. So dari situ kita boleh further advise our potential applicants. Okay, So, baik, terima kasih. set kita orang Okey, saya nampak ada beberapa soalan di ruangan chat box. Okey, daripada Encik Firdaus Sahad. Merujuk kepada kolaborasi syarikat dengan pihak universiti dalam Sandbox University, adakah dana atau grant NTIS membenarkan peruntukan digunakan untuk membayar yuran pelesinan teknologi kepada pihak universiti? okay, so di bawah our funding scope, Cik Firdaus, so we do cover licensing, tapi cuma kita fahamlah license teknologi daripada universiti kan, so teknologi daripada universiti itu mungkin dia sangat-sangat baru lepas apa orang kata lab skill punya testing. Diorang belum buat test dekat persekitaran yang sebenar. They don't do the market study in details and everything. So kebanyakan syarikat bila dia license dia nak tengok benda tu betul-betul boleh pakai sebelum dia jual dulu. So these are the testing and validation yang kita cover. Di mana kita juga cover licensing punya proses lah. So my advice kepada applicant, let's say researcher dah bercakap dengan syarikat, syarikat tu berminat nak license teknologi ataupun produk daripada universiti, and then reach out to TTO, dalam kes ni TTO UKM lah, and then boleh juga reach out to us, and then kita akan advise further lah, sebab kita tak nak dah sign dulu, dah bayar dulu baru nak reverse yang tu kita tak boleh bantu. Tapi apa yang kita boleh bantu, the process along the way masa dia orang apply sebelum license, mungkin you guys can have your own NDA ke ataupun collaboration punya agreement sebelum you guys final sign on the licensing agreement. So this kind of amount tu nanti whatever yang claim nak buat untuk pembayaran untuk licensing tu, at least kita boleh cover lah. So that's what usually I advise to TTO lah. Jangan terus sign, jangan terus minta duit kalau nak go through our program. We do cover licensing fee. So of course with a logic amount, and dari situ yang dia tak boleh back claim. So dia kena lepas dapat approval baru start that licensing fee payment lah. Okey, seterusnya dari Dr. Nurliza, kena ada IP dululah kan sebelum mohon dana. Tak perlu ada IP. So, and then IP ni agak bukan sahaja kita cakap patent lah. So, some of the researcher tu ataupun syarikat tu diorang risau, diorang kata kena ada patent ke, sebab bila IP je diorang ingat patent kan. So, any relevant IP, copyright, trademark ke apa pun tak ada masalah. Ada IP is a good supporting document, meaning that kita tahu the awareness of that technology owner tu berkaitan dengan how they want to protect their product. Kita juga ada teknologi yang diorang tak IP kan lagi, tapi diorang berjaya IP kan di hujung program. That's why dalam kita punya funding scope, kita cover juga IP protection. So IP protection ni untuk kita cover uh, at the end of the project, kalau ada patent IP ke apa yang berkaitan, then kita cover benda tu juga. So to answer doktor punya jawab soalan tadi, no, it doesn't have to have any IP lah for start pun. Tak ada masalah. Okey, baiklah. Untuk soalan yang seterusnya dari Prof. Mahanim, jika hasil penyelidikan TRL9, sandbox yang mana yang sesuai? TR9 kalau dah ada uh, potential buyer, then go straight to commercialization sandbox. So sebab TR9 ni usually dia dah go through banyak test, dia orang tinggal nak jual benda tu. So they can go through for commercialization sandbox, and usually kalau TR9 ni dah ada partner ataupun industry player yang nak license teknologi daripada universiti, ataupun it is university startup sendiri, then you can apply directly lah for sandbox, commercialization sandbox. We call it sandbox pengkomersialan. Sandbox cover up to 4 million lah. So yang tu memang kita allow let's say syarikat ataupun pemohon nak beli some machines to produce the products for commercialization. So kalau TR9 biasa kita advise go for commercialization sandbox.
Okey, untuk soalan seterusnya, untuk memohon dana NTIS ni, perlu ada IP. Oh, ni soalan sama tadilah. So, selepas dapat NTIS ni, outputnya ialah IP juga. Adakah hak milik IP ni akan menjadi hak milik UKM atau hak milik bersama? Okay, good question. So, any IP produce, kita tak own. So, grab the opportunity to apply for our program. So, usually, kalau produk ni adalah produk universiti, so saya rasa pihak PTK akan, PTK pula, PIK akan boleh advise further lah who's the ownership. Usually, memang universiti akan own juga. Universiti akan protect the IP and everything. Cuma untuk on our side, bila produce new IP, kalau untuk syarikat yang license tu ataupun syarikat yang apply our program, so IP tu biasa owned by them lah. Tapi kalau benda ni datang daripada universiti, kena bincang dengan PIK how the protection would be lah. But some of the costs can be covered using the funding. So sebab kita cover IP protection ni sebab kita ada juga applicant yang datang daripada syarikat yang biasa, bukan daripada universiti. So let's say diorang nak protect IP diorang at the end of the project, they can use some allocation under our scope of funding lah. Okey, baiklah. Seterusnya, I have applied for a sandbox application in mid or late February. What is the approximate estimated timeline for me to get a result on the application? Okay, kejap saya tak nampak soalan tu. But okay, since the transition daripada RMK 12 to RMK 13, it takes some time for us to align balik all the previous, macam saya bentangan when I presented just now, I did mention we are entering the RMK 13 process, and there's a new scope. We have university sandbox, we have global sandbox. So there's a new scope that we have to align our application form and everything. So it kind of takes a bit time on our side. It gonna be a bit delay on assessing certain projects. So if you submit your project in February, if you still don't get any results, you can just reach out to PIK Izaida Ishak, and then you can ask her to update me lah the ID number of your project, and I'll check at our back end what's the current status. And usually the timeline is between 45 days to 60 days. But again, due to the transition from RMK 13 to RMK 12, from RMK 12 to RMK 13, so that's be slight delay in terms of application due diligence and approval tier. Okay, pre-com sandbox with copyright eligible up to what amount? Full grant or matching? Matching only for corporate sandbox. Matching maksudnya corporate sandbox ni kita jumpa investor, investor tu nak invest certain amount. Kita under our program we can match up to 2 million. So let's say the investor nak invest 2 juta, so we can match up to 2 million. So total project adalah 4 million, 4 juta. So again, when we say pre-com, it should be between TRL 6. Kita tengok pada TRL level lah. Technology readiness level 6 and above, meaning that clinical ataupun lab test tu dah buat, dia nak pergi kat live environment punya testing. Okay, terima kasih. Okay, next. Untuk clinical study, perlu produk dihasilkan oleh fasiliti yang ada GMP compliant, betul? So, bagaimana NTIS boleh bantu dari segi ni? Okay, let's say the facilities itself tak ada GMP and nak apply GMP. Okay, that a bit tricky sebab GMP ni kan agak mahal, and then it takes sometimes. We have our applicant yang apply GMP juga. Kalau yang tu boleh apply macam biasa with all the required required documentation yang kita perlukan untuk JMP lah. Tapi kalau dia buat test dekat tempat yang dah ada JMP, then macam biasa je boleh guna that process. Diorang claim
Diorang bayar that company ada JMP punya facilities, and then diorang just claim macam biasalah. Tapi kalau diorang sendiri nak apply for JMP, it's a bit tricky sebab in term of the costing itself for JMP is quite high, and then the timeline everything. So as long the documentation tu memang prepare dia untuk tu, then should be okay. And let's say kalau dia dekat TRL 9 and then dia nak perlukan JMP, at least benda tu dah cantik lah. Sebab TRL 9 tu agak for commercialization sandbox, the amount that we cover is quite big, so it can covers the JMP punya certification lah. Alright, okay. Untuk next, untuk permohonan syarikat, adakah syarikat berstatus enterprise layak memohon? Buat masa ni, sebelum ni RMK12 kita benarkan PLT for sandbox validation ataupun sandbox 1. Sekarang ni di bawah RMK13 semuanya perlu sedia berhad kecuali sandbox university lah. But sandbox university, it should come from university IP ataupun research. Yang tu kita benarkan. Tapi yang lain semua sedia berhad. Maaf. Okey, terima kasih. Rasanya dah jelas dengan semua persoalan yang diberikan di dalam chat box. Ada lagi tak last question? Sekiranya Prof. Doktor ada nak tanya? Last question. Okey, kita ada. Adakah permohonan perlu berada dalam kategori NTIS sahaja? So basically our 10 by 10 tu based on Academic Science Malaysia punya sector. So it's actually national in sectors focus sebenarnya 10 by 10, tapi sebenarnya antara 10 by 10 dia overlap in one and another lah. So it doesn't, mungkin Prof atau Doktor tak nampak teknologi saya ni bukan dalam sektor mana-mana 10 sektor yang sosioekonomi ataupun teknologi driver ni. Tapi sebenarnya dia overlap. So for example, bila kita cakap pasal blockchain, tapi dia sebenarnya overlap juga untuk agriculture, dia boleh pakai untuk medical. So for example macam drone kan, easy case, drone ni kita tak nampak pun dalam 10 by 10 sector, tapi kita support drone teknologi sebab dia boleh pakai dalam agriculture, dan drone tu sendiri dah ada teknologi AI ataupun blockchain juga. So actually it's overlapping within the 10 by 10 sebenarnya. And mostly teknologi memang ada yang memang akan ada, insyaAllah. Baiklah, terima kasih kepada Encik Rizal di atas pencerahan yang diberikan. Okey, jadi saya minta maaf tadi saya terlaju sikit untuk mohon tuan-tuan dan puan-puan buka kamera. Okey, jadi saya mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk buka kamera untuk berikan senyuman yang paling manis di skrin. Saya berikan lebih kurang dalam 30 saat lah untuk kesediaan, untuk make up sikit ke. Okey, dah ready? Senyum. Okey. Freestyle. Alright. Terima kasih. Terima kasih Encik Rizal. Okey, baiklah. Hadirin sekalian, kita telah pun berada di penghujung majlis. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, di lain bicara kita bertemu lagi. Jadi bagi pihak inovasi UKM, saya ingin memohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk meluangkan masa seminit dua untuk mengisi borang maklum balas di pautan yang telah disediakan di ruangan chat demi penambahbaikan program kami di masa hadapan. Jadi sebelum saya paparkan QR kod kehadiran, saya nak mohon juga kepada semua untuk scan atau boleh juga tekan link diberikan dalam chat box untuk follow social media inovasi UKM.
Kami sebenarnya sedang bergiat untuk sajikan konten-konten yang menarik dengan harapan dapat rasa lebih dekat lagi dengan warga UKM dan seterusnya masyarakat. InsyaAllah bulan depan kami adakan pertandingan teka siapa saya dan hadiah menarik menanti anda. Sebelum ni kita ada juga pertandingan dan ada pemenangnya kita berikan smartphone. Jadi mungkin kita akan adakan lagi yang lebih menarik lagi. Jadi pastikan follow social media kami. Saya bagi dalam 2 minit boleh? Lepas tu kita akan paparkan QR code kehadiran.
Bagi yang peserta yang tak boleh scan, peserta UKM tak boleh scan, boleh masukkan nombor pekerja dekat ruangan chat. Terima kasih.